people. Hi, everybody. My name is Evelyn, aka Enemukulat. Nanuta Enemukulata na. Nati live. Ne agamununda first of all, subscribe our channel. Ironya subscribe to channel Maasai Nation. Making content in Yukumona Punto. There are so exciting things that they're about to happen in our channel, and we are going to dive in, and we want you to enjoy the content. So first of all, subscribe the channel, um, follow us, Maasai Nation, on all platforms, and yeah, enjoy. Sasa, I choose to speak two languages in my lives, English and Maasai. I'm a Tanzanian and I speak Swahili, Maasai, and English. I choose to speak Maasai and English in most of my contents because they give me pleasure. I enjoy speaking my native language. I enjoy uh, sharing thoughts through my language. It makes me feel so homey and yeah, it's a good feeling. So I like speaking Maasai in most of my contents. But I just want to let everybody know that I will be sharing good stuffs and some of the stuffs we don't know about Maasai here in our channel. And you are welcome to watch. Pasi itina content niarek natesera uni natipika TikTok. Nairorita mbak earata onkituak enkiama onkera kunyinyik onyo enkiama onkera kunyinyik earata onkituak nida sana enkai euni nairoro matang'asa aiteru tine maiteru tosuala lerara onkituak le Maasai enkaji yieyio mujie anyi dii yiok pewuo nekiata enkufu nikidumunye nkaik aar inkituak ang' noong'otonye onkera ang'. Ejoitoi dii ore olee yoyote tenitaas enkitok enye ntokitin naanyor enitaas ng'otonye natoiwuo nesidanu neleleku maisha onkituak enye siinye. Matonyorr inkituak amu bila nkituak metii nkang'itie. Pama ene mtu metii nkang'itie bila nkituak, kanyo pikinyali iltung'anak likintaunye nkang'itie? Kanyo pikinyali nkituak ang' nikintaunye nkang'itie? Nkituak ang' naibung'akita yiok nkang'itie, nibung'aki yiok inkera, neyiaraki yiok indaiki, nisuji nesili nkajijik, nees inkulie tokiting kumok nalisidan. Kanyo pikiarr aiumiza? Nji sii ebaya ewuei nikiyiolounye yiok ajo mokure ena kipindi apa najoitoi oloomi ake enkitok, oloomi ake enkang'. Mokure eesita enkasi iloomi. Amu etabolutua iltung'anak pookin inkonyek aajo kumbe etii dii ntokiting nemenare teneesi. Mojo apa earata onkituak. Enkinyala sapuk naleng' earata enkitok. Fikiria taanyu osesen lino duo epwoi aarr toolomon metaa nji imuta sargeta amu itaasa orkiti kosa litaasa. Ata nye enesapuk orkosa kiasi gani, mistahili enkitok peepiki loom aarr aiumiza osesen. Ing'oru enkoitoi mbadala, ntotona enkitok ino, iroroito, tiaki dii entomononi ai ng'oto nkera ainei itu anyorru enatoki wena nitaasa amu torrono, nemayieu nitoki aigil enatoki aasayu amu mayieu. Etii iltung'anak ojo ijoki dii enkitok nejia opiidip nitoki ake aigil inatoki kat are, nitoki aigil kat uni. Ore ina naa ushauri ai epeu. Ore enkitok najokini entoki kata nabo, kata are, kat uni niigil ake aas ina toki ataa nchere eotikito. Mokure bahati mbaya ina nji ataa nche eotikito ina kitok aas ina toki tosababuni tofauti. Etii naasie modai ake duo makusudi, etii naasie kama nji ikomoito olee manake labda metii sawa orpayian lenye. Etii ntokiting natagoroo orpayian lenye kwa hiyo nji eyieu nikomoa ilo lee lenye aas entoki nayiolo ajo menyorr teneesi.
nenele ntokitin ometabai tine, ng'oru entoki nias amu mekure sidai mahusiano ino tine. Asante. Kabarikiwa hai. Ng'oru entoki nias tine amu njere mekure eloito endoa ino esidai. Tinidol ajo etaa nji kiyieu nikinkomoa enkitok tiatua endoa ino, entoki ake nijoki taasa nepahari ina nees enkae nayieu, nijoki tapala ena nina, nijoki tapala ninye idol eesita nkolong pookin, etii entoki nemetii sawa tiatua ina mahusiano ino oina toa ino. Kwa hiyo totona tenkop, ng'oru ntoiwuo, ng'oru iltung'anak kituak, ntoto niroro. Tejo atemeno regele nkituak ai ore amayu naiumiza amu kore ena serieki nkituak aiumiza. Naomonu ntae kama ntoiwuo ang' mpaka taitadena kitok tiaki kanyoo natagolo. Maitumia dii nkoitoi ezamani amu itautuo dii apa nkang'itie ina toki naishirikisha ntoiwuo teneeku metii orpayian wenkitok sawa tiatua mahusiano. Maishirikisha ntoiwuo ang' peponu atoni, nerum ilo rorei, ning'uraa enetiu, nitatuai tatizo. Ewuon itu elo enelakwa. Amu ore entoki sapuk nikinkosita, njo kipal irmatatisoni ometaa sapukin. Inepu enkitok olee eitakino irbifui tiatua maisha kila siku. Nimitatuai ele tatizo njere epali ometaa sapuk ometaba namayielo. Kake ata naaji idol ajo eewuo tatizo ometinyiku nisiokiki asaru, aipotu ntoiwuo meetu, ainining' intae, nitatuai ilo tatizo, nenata kiokoita indoai ang', nenata kiokoita mahusianoni ang' metisidanita, itu kiar inkituak ang' apik ilo. Mokure olili eara tonkituak. Amu eteng'enitia nkituak kumok neyiolou ajo enkinyala sapuk earare. Ore kisheria duo kama sheria ni Tanzania mejo itu meeri enkitok, njo pikiumisa oltung'ani nilo nkituo epolisi, etii natii epoito. Pakiyieu iyie kweli ina usumbufu pookin nalo enkitok polisi peyie pikilo aisitaka aji taara, ina usumbufu pookin. Kwanza ore enkitendo nalo enkitok polisi pikilo aisitaka aji taara, tayari mekure iloito ako sawa ina mahusiano inyi amu meeta itushukunye tinaalo ina usumbufu pookin gharama najing'a oltung'ani, mitoki ina mahusiano alotu asidanu abaraki. Kwa hiyo etii haja peyie pikitem aitatua ntokiting ang' tekimasai. Maiguana nkituak ang'. Aiamini sana ajo etii nkituak ormaasai kweli naata makusudi. Etii naas ntokiting enkijo yope. Aku enkitok oltung'ani musima taa nje lotaasa entoki nijo ena. Minauru. Midung' tamaa. Amu ore oltung'ani lidipa atishilu aitaa oltung'ani lino le maisha neninye iponunu aitau enkang' pokira, ninkiribidi ping'oru enkoitoi sahihi nipikie sawa oltung'ani lino. Kake meerata. Meerata. Matapala eara tonkituak. Kiumisita nkituak ang' kisaikolojia mikiyiolo. Etii nkituak naa nji etaaraki ometaa sugui. Unayiolo sugui? Kira oltung'ani sugu, monyoro oloomi, metaa enkuna enikuna ming'unying'u ninye. Etamoo, yani, etii nkituak naapi nemeure oloomi. Kejo, okay, taaraki nikidip nilo kake, inatoki naa yiok ake naas. Kwa hiyo mwisho wa siku misaidika enye ilo mitoki. Nji iumisita ake oltung'ani pesho. Amu etii naata sugui nemening' iloomu. Kwa hiyo matapala oloomi tiatua inkituak amu mekure enkoitoi sahihi nikintoreyie nkang'itie. Ore olee likoni entekesita oloomi tiatua enkang', kinuta enkang'. Kinuta enkang' amu etayiolito nkituak ake enye. Netijing'ata nye ina tabia nataa tenitubulu oltung'ani enkerai, opebulu enkerai nedol papa lenye eerita ng'otonye nalo niinyal nitisa, machukulie mfano ilayioni. Nji ebulu ilo ayioni piipung' alo, opedamu enkinyalata napikita papa lenye apik ng'otonye eerita nikaja, ninche ibaya ilo kerai menye. Ajo, elo ainyala yeyio aikonji, ata kama papa latoiwuo. Menyamia ai, nemadol. Jaleka atua enkang' ai tidie, nalo aparie yeyio lai natanapa lapaitin 9 naitoti naitubulu ometaa nji aba. Ninepukunye ubaguzi onkera tialo ntoiwuo. Inewueji enyorunye nkulie kera entoiwuo nabo nepal enkae. Iyiok openy naitobiruta ina sumu.
onkera naibayo nenyoru nkulie toiwuo. Kwa hiyo matonyok aaku mikintaas inkituak ang intokiting naponu agor iyiok baadaye, intokiting naponu aiula aaku eng'okito yiok ama lewa. Matonyok aaku tenitarruo ninye nkituak ang nemikinkosoa tembele onkera, hasa nkera nateng'enitie natabotoro. Yau enkitoki ino pembeni, toliki liyieu niliki pii, kake mee tembele onkera. Amu etii sinye ina tabia izaraulisha ilewa inkituak enye inkera. Kanyio siyie ijo pelo onkera? Kira dii toki nidung'oro yioni ilomon lijo lelo. Webulu tenkerai pening lelo omon, nenche sinye eng'amu, nemenu ng'otonye tine, nedol ng'otonye ajo meetoki amu ejokito papa lenye kulo okulo, omeu Kenya ang'enu enkerai tukul, nakata entu ayiolou tofauti ajo, mitobirakita papa peesita kuna okuna. Naelewa eh? Kwa hiyo, etii ake sinye inatoki maat onkituak. Etii sinche nkituak naitemenita nkera enye loomenye. Nche inepu enkitok enye entoki tiaji irorita ilomon le chini chini tiaji either entito ashu olayioni. Iyiolou taanche duo ajo torrono papa lino naleng. Etorrono papa lino maarita ninye toki, maaretokito ninye toki. Nanu ake naihangaika naas ena wena. Ore teirori ina kitok aiko nejia, kinepu ilo payian ai kelakita nkera enyenak international school, kelakita ingaramani pookin endaa, enkishopoi, kake kidim enkitok atotona nisurie nkera menye ajoki mikunta nji papa linyi onji onji. Apikaki duo nkera esumu, ninche eponu nkera adol kama papa lenye oltung'ani torrono. Mitobirakita sinche nena kituak. Tenemitu etii olee oosita nena tokiting, matapal inkera metubulutu omeetu adol oopeny nena tokiting. Omeetu adol oopeny nena tokiting kake mikintoki yiok airisha nkera esumu. Mikintoki aliki nkera lomon lemeeta tipat tialo orbolunei lenye. Ilomon lenche eponu aiharibu ukuaji enkerai telukunya omausiano enkerai ontoiwuo enyenak kwa sababu olomon likijokito kila siku. Mentoki sidai ina. Matonyok aasuj orkuak lormaasai, kake ore kisujita orkuak lormaasai lang, mataas iltung'anak ong'amu ntokiting sidan. Mataa iltung'anak ong'amu ntokiting sidan naret orkuak lang. Kipoito wenkata. Amu tenejo idim apite wenkata, nentokiting sidan ejoitoi naret iyiok. Tenilo shule nikitum siyiok ildakitarini lonkituak, inesi onkituak ormaasai. Nilo sipitali ninepu oltung'ani lirorie kimasai. Ifikiria taa ina murruni duo nalotu entasat ormaasai sipitali meyiolo inye shikamoo wala marahaba. Nche ejo ake papa lai, kanyoo dee ejoito ele Enkai ai? Kitii ake huruma. Kake ninepu naa oldakitari lormaasai, enesi ormaasai, najoki yeyio kai dining'ito, kai nikiya? Ele hani pilo aikonji ninkonji. Nepok ina tasat. Netumoki atolimu oltatiso oota te undani zaidi amu enkutuk enye irorita. Enkutuk naning'ito irorita. Mpaka kinko pekitum iltung'anak lijo lelo tenitu kiya nkera ang shule. Kake kinko nikitum intokiting nijo nena tenitu king'amu mabadiliko sidai naret iyiok. Mateten. Mataas. Amu kidimu ataas kuna tokiting enkaji e yeyio. Maleita duo ntae kake kidimu. Maamusi ang ake yiok ama yiok iltung'anak tenikiamua ajo mataas ena. Kake kidimu. Kwa hiyo, nejia etiu olorere lialo earata onkituak. Matapal earata onkituak. Ore pekipal earata onkituak, etii enkae kilipu nairekodi natejo, ore enkiyama onkera kunyinyik, ntoyie larin 12, 13, nihamisho yiok eeta larin 15, 16, chikinukita oten ormaisha lang tine. Amu, itu ikomaa kulo tung'anak kiakili. Itu ikomaa oloyamisho, nitu ikomaa enayamitai.
kake enkang' kipuoito aitau tine. Sawa, ejo iltung'anak etii dii intoiwuo ang' epuo arikoo iltung'anak. Ore ake ina maisha nikitii niule dii peno. Iule peno amu ijo ninye etijing'a kukomoana, yani injo ake idimua oltung'ani atorikoo enkerai meshomo kiama nemetii ninye oltung'ani olo arikoo ina kerai inji eji ama piing'oru enkang' enye meeu kiama mencho eyioloi ajo idimu kiama. Nepali ake duo enkerai metanya auloi openy omitobuaki enye maisha kwa mbinde. Netii duo nena narikorito nkaputak nerikoo ilaputak. Kake etaa dii ina maisha busy naleng'. Mee dii ninye etumokito iltung'anak ataas intokiting nijo nena yani aibembelezana neutakini iltung'anak ajoki taasa ena wena unajua iule maisha. Kwa hiyo matonyok apal mikintoki arik inkera kiama ekunyinyi niking'as aabulu. Ejito dii sheria e Tanzania ilarin 18 nye oidiama atua manake na kuendelea. Pama taata yiok 14, 15, 16 nji epuoito kiama, midolta taa ajo nchere kionita nkera ang' kunyinyik. Nji eyai enkerai ekinyi kiama, nji ihirita neniho piitum enkerai ninji ihir pokira woina kerai enye amu meyiolo entoki naas. Atolimuo naa ajo iule ena maisha naleng' amu nji taa nye inepu enkerai kinyi duo enitum enkohok eyieuni nelo kliniki, eyieuni nees ena tembata enkerai. Tena mainyo nji kinchukuru kwamba ore nkwapi nikitii nemeeta maendeleo. Amu ore tonkwapi naendeleate etaa nkompyutani itumitai tentoki pookin. Enelo oltung'ani kliniki neye enkerai kliniki sipitali irowuaja nkompyutani ake ilo aikaja asirr intokiting pookin tiatua enkomputa peetumokini aihudumia enkerai, peetumokini aihudumia entua, enkomputa ake. Sawa meesita ina te Tanzania. Ewuon iyiok kiata kliniki nilo atumore oltung'ani nirorie. Kake ake duo ayieu nalimu ajo ore enkiama onkera kunyinyik metaa kipasidana amu meepunye ina kerai asioki agolu aaku oltung'ani. Tenikipal taa duo ninye madhara enkerai kama enkerai kinyi tenelo kiama, matejo taayie haraka enkerai entito olarin 13, 14 tenelo kiama. Lemaasa aaku kiyiolo ajo ore nkera naapuo eeta larin 13, 14 kiama nepuo anap inkoshuak niho, kiyiolo ajo nji edutita ina kerai puan wenkeya amu egol eihoi naleng'. Neeta bahati naleng' ele are lormaasai lemeduakita nkituak iho. Ona kejoitoi oshi tenelo metagolo italaikini enkitok atoiho tukul nipotuni olee meeu akordu iltung'anak aitaretu kama enkiteng', kake mee rahisi piitokea nena tokiting. Mara chache sana. Kake njo ake duo ayieu nalimu ajo egolikito eihoi inkera larin 14, 13 kunyinyik 15 amu kunyinyik iseseni. Itu erishirisha lomorio woseseni lonkera kunyinyik. Kwa hiyo tenejo iiwu enkerai aitupuku tiatua osesen lenye kinyi, nirarua ina kerai naleng' Enkai. Ina naiutoi airarua ena naiho. Nipitia maumivu nagol naleng' enkerai kinyi teniho amu itu eoro osesen abaraki. Kwa hiyo ore ele yeyote epuo niturrumoki enkerai ino larin 12, 13 kiama, tayiolo ake duo ajo ilo aimaa enkima nairowua. Nee eninyor kama enkerai ino, lasima piata uchungu. Mayiolo naaduo ijoki yiok minyorrinyorro nkera inyi. Amu tenemutu menyorrinyorro nkera inyi, basi ina duo neleleku maisha tine peno amu matadua nji iutai nirrumo kiama, ning'amu nkishu enkaputi nidipayu olorere. Kake teninyorr enkerai ino nijali, nemirrumoki kiama ekinyi naleng' amu elo aiteseka. Elo aiteseka irmajukumuni le kiama openy mee kunyik. Itoki aponare ele enkerai kulea mee kinyi. Nee eniyieu dii nintubulu enkerai naata afya neeta akili, muhimu peeta sinye ng'otonye afya neeta akili. Nikimaanisha ore akili enkerai itegemea malezi napikita ng'otonye omenye. Kwa hiyo tenikilea nkera ang' ovyo tu menyaita ndaiki sidan ekunyinyi mikintubuluta torbulunei onare, nikintobiruta nkera nemeponu aaku nkera maana kiakili, kimaisha, kiafya, amu orkitubulunei enkerai. Kiyiolo pookin ina ajo orkitubulunei ake enkerai. Kwa hiyo kama enaa enkerai naitubuluta Enkai, ijo naa ketii duo kweli inewueji
enkitubulunoto sidai, quality naidimu enkerai aeu ataa oltung'ani le maana baadaye, egolu peno. Egolu peno. Kwa hiyo matonyok enkaji yeyio. Matonyok aaku ore kirumo nkera ang kiama matang'asa aitubulu metubulutu ang'enu ayiolou entoki naasita pemepuo aanya sinaitin. Emaatu entito taina. Kake ore temaatu layioni, yata ormurrani larin 16, 17, nekini enkitok. Tena kinyi epuo zaidi nekini enkituak arek. Enkaji yeyio. Yieyio naretito tilo kerai nenje ake duo irratanyitata nimbokiki enkop. Ore paare lido kiti kerai akurrukuro aing'oru maisha, ketabatie irmajukumuni enkipirta Enkai. Etii ninye kwanza linchinepu familiani enye noong'otonye meeta hali. Kwa hiyo eng'asa aiteru tonoong'otonye aapuo nkajijik oong'otonye. Weputa para aapuo ng'otonye meeta oltung'ani, nitoki aata enkae kitok nabo mpaka are naing'orita ake peyie peepuo siinche. Kweli nche kinyorr ilayiok lang tine naa nche kirratanyita. Kinyalita nkera ang tine ilayiok amu nchere midimu oltome enking'arra bana kiyiolo pookin ina. Midimu oltome enking'arra. Teneeku ade ele kiti kerai ing'orita nkituak pookin, nkuna enyenak, ng'otonye, papa lenye nemutu meeta engolon, tolemeeta engolon taajoito tene. Kake ore nye mpaka loota engolon, iltung'anak duo oota engolon, nkishu kumok, mpisai, biasharani, ewuon ake maafya siinye enkiamakinoto olayioni onkituak are ashu nabo ewuon etii umuri kinyi, itu nye itabaya larin 20. Mentoki sidai. Te afya eakili ilo kerai, onena naiamakitai. Itukoma midimuta lelo majukumuni lenkitok onkera abaraki. Amu ewuon ekinyi akili. Ewuon akili enkerai eeta, mee akili oltung'ani mzima. Keyieu nitum akili oltung'ani mzima, nidimu taa tinewueji aikaja, ailea lelo tung'anak pookin. Kwa hiyo matonyok apal sinche ilayiok lang metang'asa abulu. Ewuon itu kincho irmajukumuni 200 lofamiliani. Entoki sidai ina naleng. Ntokitin naata tipat nena. Amu tenemutu nye maikoseita naleng. Ode apa takurum tidie. Masaini takurum tidie. Matita sam nalo kake inosakita di yiok kuna tokitin. Eliki yiok ntoiwuo ang, neliki yiok lokuyiaa lang, nowuau ang. Ejoito apa takurum tidie matejo enkipindi olajijik karibia 3, 2 oima 3 lekurum tidie iltuatin, irkidotu, irmedoti. Matejo irmedoti ting'uko ina toki. Nepuo ntoyie kiama itu ing'ati nkimeitan. Kejoito nkera apa lentito metaa nche ing'ata enkimeita, manake enkimeita. Eneli namuka tempolos metaa nche itutumita aikonji, nenkipimo aja tadimu enaito kiama. Manake etubulua. Osinye ormurrani nche itu aiamisho. Atanche enyikarita aitabaya aidimurano peyie eteng'ena etubulua. Kwa tidimu aipambanare majukumuni lonkang'itie. Nindu ake nye na kwanzia matejo iltareto dasana irkisaruni. Irkisaruni duo matejo oltiyieki. Ore kulo aji pokira are enewueji. Nkera duo eiamakitai iltung'anak kunyinyik, nepuo nkera kunyinyik kiama. Maitoki duo ajo kulo taata nche duo murrali taata nche obayieki. Nkiama onkera kunyinyik tabanabanu mayiolo. Me afya tonkang'itie, me afya tiakili oltung'anak. Ntokitin enkiamaitin nijo nena onkera kunyinyik. Meretito yiok. Amu mitau dii egol enkitaunoto enkang tonkera kunyinyik amu meyiolo entoki naasita. Ichanganya naleng tontokitin kumok. Kwa hiyo, endelea fuatilia live Maasai Nation, shorts, videos, tontokitin nijo kuna piinining, nienikiret, wenimikiretito nipal mipang'a, meerakini oltung'ani elimu kintauto epeho. Nenjere tenetii oltung'ani osuj tenkae saa elimu sidai nehoruni, nidim atareto oltung'ani kama oltung'ani obo. Kake tenidolta ajo mekinchaakinore, nipal. Mikiarakini.
kaintokitin natii kila mtu amu kisomate yiok kitayiolito siyiok kuna tokitin mikiyiolo apa nikitayiolito nkumok mazingirani nikitii tenkae saa iboluto yiok inkonyek naleng matodol ntokitin sidan nakidol ajo enare sinye enkaji emaa peesita ntokitin nijo kuna. Oltung'ani lememchoyo wa mawazo nemedol sababu nimirorie kuna tokitin. Kedol oltung'ani kama oljukumu lenye sinye peyie pishare irmawazo lijo kulo sidan wenjamii enye nanyor peyie petumoki sinche ahomoita atopokie. Entoki sidai ena tenikiro ntokitin naata tipat, ntokitin naaret enkaji emaa. Itoning'o? Anyor enjamii ormaasai lang naleng naitamani pikimbadilika kake tonkoitoi sidan menche kimbadilika apal orkuak lang. Emurru ninye orkuak lormaasai alang irkuaki pookin. Sidai orkuak lang banancho mikilej oltung'ani. Etii enkanyit, eetai enyorra sidai naleng naibung'a iltung'anak neretunoi. Ore taa ninye pemekiata ilaomonok lorbarabarani kumok lormaasai, orkuak lang ake orita yiok metotiu nejia amu tenetii oltung'ani dorrop neret eukoo, neret enjamii pemelo ilo tung'ani aomonisho torbaribara. Entoki naa irmaasai ake oosita ina. Metii nkulie tipati naasita ntokitin nijo nena. Ntokitin nijo nena nanare pikimbung' kama irmaasai. Sidai orkuak lang tonena muain naleng. Amu koorita yiok naduo enkanyit sapuk nemikidolie iltung'anak lang eomonisho torbarabarani aomonu musaadani. Entoki sidai ina naleng. Kwa hiyo maibung'a ntokitin ang naata tipat. Ntokitin naata naretisho wenemeeta tipat nikinteleliaa mehomoita peyie pikitumoki aiboresha. Kwa hiyo maibung'a orkuak lemaa nanyor maa aisidai. Sidai orkuak lang. Maibung'a king'amuta ntokitin sidan nikipal intorrok nemekure eret iyiok mehomoita doi yiok pemerreki yiok. Kumok ntokitin sidan nanare piking'amu pikimboresha tiatua orkuak lang. Kake etii sinche nkutik ake nanare pikimbadilisha nekipal. Kadri kiendeleita airo tiatua kuna platform nikishare nena tokitin. Kishare nena tokitin nanare tenikias, nikishare ntokitin nemenare tenikias tiatua enjamii ang. Amu kanyo naduo faida elimu ang tenemikitem ae eniking'ua. Kanyo faida elimu ang tenemikinap enkaji emaa ang nikitupukunye. Sawa tetemita iltung'anak naleng aaku wajuaji. Ninepu take oltung'ani ninepu oltung'ani labda enkiliku nijo ena ninche ejo kanyo sii ijokito yiok. Yani aikrashaki duo oltung'ani kwamba medolta empointi tine. Nemenche medolta makusudi tu amu etaa iltung'anak wajuaji naleng. Netaa kila tung'ani eyieu nedol ajo maalikini ena. Kake eng'uan ake yiok kiamini tiatua enkiguena. Ore apa pitautuo irmaasai enkiguena, etaa enkiguena faida. Epuoi aroja, epuoi ashuko, epuoi aitobir eneteng'ere. Najoki nanu iltung'anak, ore amu kore kitii iloipi lemaa, aiguana. Maiguana taa tokulo mtandaoni. Maiguana taa tenkanyit nikiguana abaraki. Mekigilakino nkanyiti, kake kiro. Merarra de nirorita. Tenirore di neripi eneyieu nekijikija. Kwa hiyo, endelea fuatilia channel yang tomadai nijo kuna peyie peeku kiponu mairoro. Mairoro enkaji amu eeta ntokitin nikintobir tenekiro. Kikordu eneteng'ere nikirip ake sii. Kwa mada kama hizi, endelea na sisi. Maasai Nation Channel, subscribe, share. Unaweza ukanunua pia membership ili usikose kitu chochote kinachowekwa humu. Nawapenda sana na nawatakia maisha mazuri na mafanikio katika kupambana meng'oru tumpesai. Takunolong ninyanga ikanyit impesai.
maing'orot. Nawapenda.